Yes, inshuti bakunzi ba Amavubi News nkomeje kunagenda mbifuriza kuganeza nkomeje kunagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa mwese mwamaze kuba mwagendaraho mumenya yuko iyi ngiyi ariyo channel ya mbere ku isi muzi kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi babaragiye bavukiye Burayi uko barimo bagenda bitwara mu mashampiyona barimo bagenda bakinamo uko babakinyi kabisa babandi mukunda bose mwakunze bakiniye Amavubi ndetse n'abakiyakinira ngo batwara by'umwihariko bakina hanze y'igihugu. Ibyo byose rero iyi niyo channel ya mbere igweza amakuru ikagweza update zose ziba mu Mavubi ikagweza amakuru yose abavugwa Amavubi ya makuru yose kabisa nibwo bwino bwacu kabisa niyo channel ikubereye niwo utarakora subscribe rero hita ukora subscribe niba kandi nawe waramaze gukora subscribe ndabaramaze gukora subscribe wibuke ukore kuri like maze muri comment uze no kutwandikira ibintu bikomeze bigende neza utubwire uko ibintu bimeze naho uherereye kabisa comment zanyu ndazisoma mu kiganiro kiri buze kuza gikurikiye iki ngiki kabisa ngaya ndibuze kuba nagenda nsoma comment zanyu. Banyarwandakazi rero icyo nababwira cyo nuko mukomeje cyane uko mukomeje kugenda mubana natwe uko mukomeje kugenda mwiyubakira channel yanyu uko mukomeje kugenda mugizamura kabisa navuga ngo gukora subscribe kugira ngo tuzongera gucikwa n'ibiganiro bya mbere. Iyi niyo channel ya mbere kabisa mu banyuma kandi uri mu ba mbere cyangwa se uri mu ba mbere ndakwinginze kora subscribe kuri iyi channel witomboreye ko n'abanyarwandakazi rero tugiye kuganira iki kuri uyu munsi uko mwamenyeye mu Mavubi tuba turi abambere kabisa inkuru tuzigeraho mbere. Kuri uyu munsi rero tugiye kuba twagenda tuganira ku mukinnyi w'umunyarwanda mu kipe ya APR. Umukinnyi ugiye kuva mu kipe ya APR nta wundi kabisa bamwita Nigena Clement abandi bakamwita Meya wa Defense. Uyu musore rero akaba ari umukiza ukomeye cyane bita Nigena Clement yanyuze mu makipe akomeye cyangwa mu makipe nka Rayon Sports aza muri APR bwaraje gusimbura Trayo cyangwa se abakinnyi bari bakomeye cyane barimo Mutsinzi Jimmy ndetse nawo bita Manzi Thierry. Uyu n'umusore rero Nigena Clement ariko nyuma yaho ibintu bikaba byaza kugenda neza cyane nkuko rero abenshi bahora babivuga. Abenshi bavugaga bati iki nicyo gihe noneho Nigena Clement ngo asohoke mu Rwanda abe yakwerekeza hanze kugira ngo aze kuba yagenda agira byinshi atanga. Rero hakubitiraho n'amagambo umutoza umushya w'Amavubi Adel Zirane umutoza kabisa w'Amavubi bita Adel Zirane hakurikiraho ko yavuze yuko ngo bagiye kujya akoresha abakinnyi bakiri atasohoka. Ese uwo nguwo utasohotse ubwo ngubwo nyine hari kiba kirimo nawe ibyo kintu wakibaza. Ariko Nigena Clement benshi ba APR nibyo iramukeneye kandi APR irimo irubaka irimo irazana abakinnyi bahenze cyane kandi na APR ntiyamugurisha make burya bavuga ati rero nicyo gihe uyu musore ngo Nigena Clement abe yasohoka. Uyu musore rero kwikubi ikipe imwe mushaka kabisa yasizoye kabisa iri gushyira amafaranga menshi cyane ni ikipe yitwa Pyramids yo mu Misiri. Ikipe imaze guhura na APR inshuro ebyiri. Ikipe bimaze kuba nkaho ari derby muri UEFA muri CAF Champions League bamaze guhura inshuro ebyiri zikurikiranya muri Champions League ebyiri ziheruka zose barahuye kandi bahuraga itsinda indi igomba guhita ijya mu matsinda kabisa bimwe zanzozi iza APR. Uyu musore rero nyuma yuko agoye ikipe ya Pyramide ku buryo budasanzwe nyuma yuko aje kwagenda ayigora akomeza kuba yagenda ayigora cyane kabisa. Ikipe ya Pyramids yamaze kuba yagenda kabisa ivuga yuko imukeneye cyane ari nayo mpamvu kabisa mu mikino ibiri itaha APR izabikina ubwo ndavuga umukino uri muri iyi weekend kabisa ubwo APR izaba icakirana ya Rutsiro Football Club. Icyo gihe aba scout cyangwa se abashinzwe kugurira abakinnyi ikipe ya Pyramids bazaba bari hano mu Rwanda baje kuba baza kureba uburyo bakora imbanziriza amasezerano cyangwa se bakumvikana n'ikipe ya APR ndetse n'umusore Nigena Clement kugira ngo babe bagenda bamusinyisha kabisa. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze ariko uyu musore Nigena Clement nawe akaba yiteguye cyane kuba yagenda asohoka ndetse yewe n'ikipe ya APR yavuze yuko ubu ngubu inshingano zayo ari ukurerera igihugu kandi nayo ikaba na APR nziza nyine. Yavuze ko igihe ibona ko umukinnyi agiye kuba yatera imbere igihe ibona yuko umukinnyi arimo agera ku iterambere rye ikabona ko umukinnyi arimo ajya mu makipe abonye ikipe nziza APR yavuze ko itazigera imugumana itazigera nyine
imubuza kugenda itazigera imubangamira. Ubwo rero banyarwandakazi rero nuko nguko ibintu bimeze kabisa. Uyu musore wanyu rero uyu musore wanyu ni Igena Clement, Minisitiri wa Defense n'andi yose mumwita ni Igena Clement, agiye kugenda yerekeza muri Pyramids yahara mu Misiri kabisa. Shampiyona itaha kuba ariyo bivuze muri shampiyona Misiri tuba dufite abakinnyi babiri, kuko tuba dufitemo uwo bita ni Igena Clement ndetse n'umusore bita Rafael Yoruke ukina ikipe ya Z nayo yahara mu gihugu cya Misiri kabisa, muri Djibouti kwa Farao kabisa. Ubwo rero uyu musore kabisa akaba nyuma yuko nyine benshi kabisa barimo bagenda babihuriza, uyu musore azaba anagurwayo, azaba ari we mukinnyi wa mbere mu Rwanda uzaba uguzwe amafaranga menshi cyane. Niyo mukinnyi w'umunyarwanda ajya mu yindi shampiyona iyo ariyo yose, niyo mukinnyi uzaba uguzwe menshi, azaba agiye gusimbura umuntu bita Manishimwe waguzwe ibihumbi 200 n'ikipe yahara muri Maroc ubwo yamukuraga muri APR. Ubwo rero n'uyu mukinnyi ari buze kuba we yagura mu bihumbi hafi 500, uretse ko nyine baracyari muri negociation, bishobora no kwisanga ari mu bihumbi 800 by'amadolari. Ubwo rero urumva ko ni umukinnyi uri buze kuba ahenze, umushahara wo azajya ahembwa ni menshi cyane. Uyu musore ubuzima bwe buzaba buhindutse. Ubwo rero nuko nk'uko ibintu bizaba bimeze kabisa. Uyu musore akaba arimo agenda yitegura kabisa, ibintu bimeze neza isaha ku isaha kabisa. Uyu musore muri buze kumva ko yamaze kugenda asinya pre-contract cyangwa se imbanziriza amasezerano muri iyi kipe kabisa, muri iyi kipe ya Pyramids kabisa. Irimo abakinnyi benshi bakomeye, ikipe ifite amafaranga menshi cyane, ikipe iri gushora ku buryo budasanzwe. Ikipe ngobo iri muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League. Ubwo rero ni ikipe ikomeye, nyuma yuko yakuyemo APR yakomeje ifatiraho kabisa. Ikipe ya Pyramids ni ikipe ngubu iryoshye, imeze neza cyane, iryohewe. Ubwo rero banyarwandakazi, icyo nababwira cyo niba utarakora subscribe uhita ukoraho, kandi nawe wamaze gukora subscribe muri comment kabisa twandikire utubwire ese ni Igena Clement urabona agiye byaba ari byiza, ese urabona azaba ari izihe nyungu kuri we cyangwa se ku Mavubi, ese urabibona ibintu bimeze bite? Ubwo rero wahita utwandikira, ese urifuza ko twaza kubwira ko makuru mu Mavubi, ese hari ikibazo, icyifuzo ndetse yewe n'ubundi n'inyunganizi, ubundi mwatwandikira kabisa tugagenda dusubiza gake kabisa, tugenda tuurebamo uko ibintu bimeze. Nikirangira mukirakurikira ndibuze gusoma ibitekerezo muruze kuba mwanditse kuri uhita unyandikira kabisa, andika maze turibuze kuza kugura bimeze neza cyane. Banyarwandakazi ndabakunda cyane kandi imbahuza ku mutima. Icyo nababwira cyo nuko mu kanya gato turibuze kuba twabaza andi makuru avuga ku musore bita Ntwari Fiacre, Ntwari muzamu w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ubu ngubu ukinira ikipe ya Kaizer Chiefs, ikipe y'abafana ikomeye cyane, ikipe y'abafana kabisa ikomeye cyane hariya muri Afurika y'Epfo. Uyu musore rero Ntwari Fiacre nyuma yuko aguzwe n'iyi kipe avuye mu kipe ya TS Galaxy, ari umuzamu udasanzwe kabisa, yitwara neza, ari umunyezamu umeze neza cyane mu Mavubi, yakora ibintu kabisa, yagera mu kipe bikagenda neza cyane kurushaho. Ubwo rero uyu munyezamu iyi kipe ya Kaizer Chiefs yamuguze mu ntangiriro z'iyi sezo, akaza akayibera n'umuzamu wa mbere birumvikana, ariko ibintu nyuma bikaza kwanga, abafana bakagenda bamubuinga kabisa, basaba ko umutoza ko uyu mukinnyi yabavira mu kibuga. Uyu mukinnyi rero nyuma y'ibyo byose kabisa yamaze kuba yabona ikipe i Burayi, nyuma y'uko yaramaze umwaka wose hafi sezo yose yicaye, kuko yakinnye imikino 3 gusa muri sezo yose. Uyu mukinnyi rero yamaze kwabona ikipe i Burayi, kimwe muri bya bihugu 5 bifite shampiyona zikomeye ku isi. Umanze wumve ko ari hari. Ubwo rero turuze kuba twamuganiraho mu kanya gato. Ntujye kure kabisa, kora subscribe kugira ngo iki kiganiro kindi ngiye guhita sora mu kanya gato kitaza kugucika. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao.